en omgewingsvolhoubaarheid, sowel as landbouontwikkeling. Die jongste verslag van die gemeenskapseiendomsvereniging toon 82% van 1700 verenigings voldoen nie aan bestuursvereistes nie. Dit ondermyn produktiewe grondgebruik. Die Vumelana Advisory Fund het in 13 jaar 26 vennootskappe moontlik gemaak tussen gemeenskappe en privaat beleggers. Vumelana pleit vir kapasiteitsbou, geakkrediteerde adviespanele en regeringsmeganismes vir nakoming en kennisgewings. OVK se 5de winterveiling in Kaibega getuig weer van sterk vertroue in die